Diversity Smart Trade College leer die beginners sowel as die gevorderde verhandelaar hoe om finansiële en kapitale instrumente op die wêreldmarkte winsgewend te verhandel en sodoende hulle inkomste aan te vul. Diversity Smart Trade College bied kundige en gereguleerde mentorskap. Hulle Smart Online Trader LMS bevat online videomodules asook interaktiewe webinars met verhandelingsstrategieë, risikobestuur en veel meer. Kliënte is die rede vir ons besigheid. Ons sal nooit rus totdat ons goed beter is en ons beter beste is nie. Ons is trots in jou diens. Diversity Smart Trade College se kliënte is ywerige aanhangers en hulle resensies op hellopeter.com en sosiale media platforms getuig daarvan. 1-tot-1 mentorskap is een van die sleutels tot hulle sukses. Jou inkomstepotensiaal is jou verantwoordelikheid. Belê vandag in jou kennis en welvaart. Skakel nou.